Давайте разом, Вячеслав Васильевич. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Великий вам дякую, то, що ви тут, що ми разом ушановуємо пам'ять великого білоруського героя Юрки Моніча. Бо ми кажемо не тільки про нашу історію, ми кажемо і про сьогодні. Олесь Пушкін завсёды підкреслював, що Юрка Моніч був ідейним. Сапраўды, ён змагаўся за ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. І гэтая беларуская ідэя яшчэ павінна перамагчы. І мы мусім казаць пра сёння, бо вельмі патрэбны Юрка Моніч. Летась в Беларусі нарадзілася толькі 54 тысячи немаўлят. І то, может быть, это завышенные лічбы. І 2000 беларускіх дзяцей банда забрала з беларускіх сем'яў. Калі Моніч воевал за Беларусь, Рада БНР выступала от імя 14 миллионов своих громадянаў. Тому ситуация вельмі жахлівая. Бо супраць нашего народа ведется гибридная война. И сёння и Юрка Моніч, и все іншие наши национальные герои — это так само зброя супраць лукашенковской банды и супраць имперской России. Еще раз вам дякую. А найбольш Юрка Моніч патрэбны будзе в будучыні. Потому что нация — это тыя беларусы, якія уже жылі, тыя беларусы, якія сёння жывуць, и тыя беларусы, якія яшчэ народзяцца на беларускай землі. Потому что был Юрка Моніч, и он выконывал заповед Костуся Калиновского. И калі кожны школьник будет ведаць, кто такі Юрка Моніч, ніхто нічога не зможа зрабіць з Беларусю і з беларускім народам. І все гэта залежыць менавіта ад нашай нацыі, бо сітуацыя сёння в Беларусі вельмі жахлівая. Там у Варшаве скажем тое, што мы мусім сказаць. Юрку Монічу тройчы слава! 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 Олесю Пушкіну тройчы Слава! 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 Ігору Летніку тройчы Слава! 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 Вітольду Ашурку тройчы Слава! 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 Дякую великий! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!